Ya bakunzi ba SPC twongeye kugaruka kandi muri part 2 y'ikiganiro ya love story yabo. Twongeye kubaheza ikaze kandi ni kuri ya channel yanyu, mukomeze mukore share, mukore subscribe kugira ngo muzoza mubonera ibiganiro igihe kugira ngo tukomeze dutezanye imbere. Ubushize hari kibazo nakubajije duhita haba impamvu zituma tudakomeza gukora ikiganiro. Nari nakubajije se mu makriteri yose wasengeraga ku mugabo wari ushaka waje gusanga ariyo afite yose nkuko wayasengeraga? Urakoze cyane. Physiquement uko natekereza ko iyo bameze ubushize sinzi ko twakigezeho navuze ngo nari nkeneye umuntu muremure ariko nasanze ari muhene atari muremure cyane, atari gasoho. Imana yambaye muhene. Naho izindi vraiment zirakwiye ego. Hariyo akantu kajanye n'ifaranga wari wakomojeho, ndavuga ati reka nzoka kubaza. Ego. Hari igihe okay umuntu avuga ati nkene mugabo ufite ifaranga ariko yasanga atazifite, wenda hakabaho nk'akabazo cyangwa se akabyihanganira. Kuri wowe wasanze se ifaranga zihari? Wasanze zihari cyangwa se wasanze zidahari nta kibazo byaguteye? Noneho ku bijanye n'ico umuntu wese niko aba yifuza. Reka mvuge ku ruhande rwacu rw'abakobwa, uba wifuzaga ko wagira wa wundi ukunze, noneho wamara no kumukunda ugasanga afite n'ibintu. Nico twifuza. Kandi naje nuko niko nifuzaga, kandi nibyo umuntu asengera. Nta wanga ibyiza. Ego. Noneho vraiment nasanze uburyo buhari. Hari ikintu twavuze c'imodoka cyangwa inzu. Nasanze buriya icambere ni urukundo. Iyo mwamaze gukundana n'umuntu ukemera mugashakana, ibintu biza byizana. Kandi buriya umuntu wese agira umugisha wiwe. Dushobora guhura kubera wa mugisha afite nanje n'uwo mfite, twabihuza noneho na bya bintu dukeneye tukabibona. Iyo modoka nta yari ihari, n'inzu nta yari ihari, ariko kuri ubu vraiment imodoka irahari, izirahari. Urumva twakoze ikintu nyine c'urukundo. Turakundana, turashakana, ibyo ngibyo Imana iza kubiduhezagiza. Asante cyane. Aho araza kubamo kandi kinyigisho tubwira abakobwa benshi ego bari mu gutinya gushakwa n'abahungu badafite ifaranga. Ego. Bakavuga ati ngo nta faranga afite ntahonje. Atazi ejo hazaza h'umuntu. Ego. Ku ruhande rwa Papa Shama, wari ubizi ko akeneye ifaranga? Ifaranga uzikeneraho ntiyoreka. Kandi ejo nabikozeho ndavuga ngo umuntu yozitanga adafite urukundo, ariko kandi ntawe uzukunda atazitanze. Ego. Ubundi nta faranga nyinshi zibaho. Nta muntu uzifite uvuga ngo agira nyinshi buriya. Kuko ifaranga nyinshi, hari umu economiste wavuze ngo ifaranga nyinshi ngo nizo umuntu abuze. Ufite ku rugero dufate habe niyo byo bari $100 by'idolari. Bya $100 hari ico haba biteganya kubikoresha. Zijya utaba ufite nizo nyinshi. Ego. Ifaranga zo sinawe wenyine ubuzikeneye, nawe ubwawe ubizikeneye. Ariko icyo novuga mu rukundo sizo ziza ku mwanya wa mbere. Ego. Sibyo umuntu agomba gushingiraho. Hariho zindi kritere wovuga, ariko ifaranga ntizikwiriye kuzamo. Ubuzima bwacu ni Imana ibugena, kandi ibyo tugeraho byose ni nayo iba yabitanze. Ego. Gutekereza ku muntu w'umujene uhaye uko rushakisha ukamuziza tapreza arimo uyu munsi ntafite ifaranga. Ego. Ubudanganyitse. Ubudanganyitse kuko wa muntu afite amahirwe yose yo kubona amafaranga. Rero hari abantu babura amahirwe kubera ico.
umuntu akaba atoshakwa ku muntu ngo ntaragira ifaranga kandi nta na nyinshi zibaho ariko nje inama mbwira abantu ni uko icya mbere ni urukundo hari urukundo byose biza bishoboka ibintu biza biza kandi niyo bitoza abantu ntiba lisanse kubinganya hakazamo ikintu cyo kunyugwa yego Pawulo yari yarabivuze aravuga ngo iwe yize kunyugwa n'ibyo afite igihe cyo gusonza yaranyugwa yego igihe cya byinshi l'abondance naho akanyugwa umuntu wese atanyuzwe akagira uwo mutima w'irari nta n'ifaranga nyinshi wabona uzotuma umuntu yumva aranyuzwe yotangira ku nzu cyangwa iyo modoka ejo kuko ibyo byabonetse agasaba indege urumva ufite irari nk'iryo mu by'ukuri icyo ni ikintu gito ntihaba urukundo ibindi byose biza bikurikiraho cyane. Ese ku ruhande rw'abahungu nabo bazagira ku kantu ko kuvuga ngo akeneye ifaranga ku mukobwa cyane? Ubu birahari ubu ngubu ibihe buriya ibihe ni ikintu gikomeye. Kera twari tuzi ko n'ubundi umugabo kujya bavuga ngo niwe mutwe w'urugo, ubirebye mu ma statistique abagabo kenshi n'usanga bafite izo responsabilité kurenza abadamu. Ariko kuri none aya mako yose turi mu kubona haramwe nyine agendeye nko kuri ibyo, ariko nazo simbi tidukunda ifaranga kurenza abantu. Ego numva ko umuntu umushaka reka gukurikira ifaranga, banza umukunda ibindi n'inyuma nimba zifite kandi uzifite none yozibura, utazifite none akazibona. Ico gihe rero nitwubakire ku rukundo ari cyo kiza ku mwanya wa mbere. Naho ibintu ubu nyine ma mariage hari ngo turi mu kubona zisenyuka kubera ko wenda umuntu yagiye ashaka ibintu bimwe mu kubibona hari ibintu biri mu kuba nabyo bitari byiza. Tubwire abantu bisubireho, nimba wakundanye n'umuntu mu by'ukuri mukunde, kandi na bya bintu nimba ari nabyo byakumotive ureke kuzahemuka ejo nubibona. Ako niko kaga karimo umuntu gukunda ifaranga ejo yazigeraho bigatuma wenda yohinduka. None mu isafari y'imyaka hafi 3 mwagiranye n'uwo mubanyi ubu nyine mutarabana, ni ibihe bindi mwagiye muhura nabyo wenda ntibiza bibura kuko ibintu byose ntabwo biba biri perfect buri gihe, hazabaho ibintu bimwe biza biguca intege ariko ukihangana ugakomeza. Cyane cyane ku ruhande rwawe ni ibihe bindi bintu wenda byoba byaratumye wenda uja nko gutekereza ko ugiye gucika intege? Nje ku giti canje nta byabaye, wenda kitarihuse gusa n'ukubaka vuba igihe wenda abantu babyifuza. Urabona ko nawe yari akiri mu buzima bw'ishuri, byibuze twagombaga kwihanganira ico nico wenda twihanganiye. Naho ibindi boni ibisanzwe nkabijya muri ca kiganiro ca mbere yavuze kizobura ko yari afite abayumbe gasinza abo bayumbe biwe uko bari beretswe. Nimba ari ugukadiriya wenda baba baramubwiye gutyo, ariko ibyo yarabivuga kandi abivuze ati bitegereze, nimba atari jewe nyine uzohura n'uwo nguwo bakubwiye. Ariko nta bintu bidasanzwe twahuye nabyo. Urumva ko nyine haba habaye nko kudakadiriya, ariko ababyeyi basenga Imana bo bari barabwiwe amakuru yarahari, acari kugorana pe cyane. Mwe mwari mu mavuta y'Imana gusa. Amavuta yandi Yego y'amashorero urugendo nubwo rwabaye rurerure, ariko nta mpamvu n'imwe yigeze ibaho novuga ngo yaduciye nk'intege ngo ibintu ntibizaba. Zaratinze gusa kubera iyo mpamvu y'amashuri, ariko ntakibazo twahuye naco. Reka mbaze Mama Shama, ni gute wihanganiye iyo safari yose y'imyaka 3 tiwacika intege? Ubu nyine sigaye mbona ikintu umukobwa asigaye akundana n'umuhungu, bikunze kubaho
yabona ufite gahunda kurusha wa muhungu bagitindanye cyane agahita acika akigendera akamucika. None wowe ni gute wihanganye iyo myaka 3 yose ukumva ko kabisa nta kibazo iyo myaka 3 ugomba kuyirinda? Noneho ukuntu bimeze njewe nine nta kibazo, niyo tugeze ine nje numvaga nta kibazo. None nari ndi mu buzima bw'ishuri ntararangiza ishuri, ahubwo niwe wanyihanganiye kuko namubwira ati agomba kwihangana nkarangiza hava mu buzima bw'ishuri tukabona gukora ubukwe. Naho nje sinari ndambiwe kuko nari nkiri muri bwa buzima bw'ishuri, numvaga ko ntegerezwa kurangiza ishuri tukabona gukora ubukwe, nta candambiye pi. Sandi cyane. Nize ntambara wahuye nazo swati mwegereje igihe cya mariage? Ndabizi hazaba intambara nyinshi. Yewe intambara kaba mwegwe ntazo mwigeze mugi. Intambara ntizobura zari zihari nyinshi cyane zigwanye nyine bwa bukwe. Ntawuzi umenya ikintu kiba mu bukwe, tawuki ariko ni umugisha. Buriya iyo ukoze ubukwe ni umugisha uva ku Mana. Kubera ico ngico rero Satani azabyinjiramwe akabigwanya. Zanibuka igihe kimwe hari umuntu wigeze kubwira sheri, aramubwira ngo nubwo haguma kandi ubukwe bwegereje, nubwo turi kumwe tuadutegura ubukwe, ariko ngo hari undi muntu ngo waje kubaza ngo kandi ngo bigeze kuri. Urumva nk'ico kintu waje kukubaza kandi mu family direct aragiye amubwiye gutyo, urumva nukugusenyera nukudashaka gukora ubukwe. Ngo batanze inka, papa yakiriye izindi nka kandi ubukwe bwegereje. Arambira ko byitwaye. Urumva intambara ziba zihari mu bukwe ntawe umenya. Abantu ntibaba bashaka ko abandi bubaka. Abantu ntibaba bashaka ko ako ni kamwe mvuze, ariko n'utundi turahari. Natwo nyine tubwire kuntu byagenze. Noneho ibintu by'ubukwe buriya hari bimwe bitaba bikenewe kuvuga. Hari ibintu bimwe bibagwanya bitaba bikenewe ko mubivuga ngo ejo hazavemwe ibindi, ariko intambara ziba zihari. Abaza bakubwira amafuti y'umuhungu kandi wowe ubwawe uramwiyiziye, muraziranye, ariko hakabaho ibintu nk'ibyo. Abaza bamubwira amafuti yanje, ndabizi ko hariho benshi bamubwiye amafuti yanje, ariko Imana imuha umugisha ko atayitayeho. None Papa Shama bamaze kukubwira ko baje gufata irembo nka bayitoye, uziko watanzi yawe zagenze gute? Bo ibyo arabinibukije, ariko nje ni nkaho ntabyo nanibuka. Nibijyana kubwiye ngo je nari nshaka umukobwa w'intwari ushobora kuba ahagaze ku mahame, umuntu agirwa n'amahame. Nje sinza mpanikishwa n'utuntu ariko habe n'ibinini. Nibijyana kubwiye ngo nashaka umugore nawe gusa wowe umeze gute. Ayo makuru narayumvishije, ariko nje nta gaciro nayahaye, kuko mu by'ukuri aho urugendo rwari rugeze ku musozo. Ariko niyo byari gushika nje imba narafashe, imba naravuze ko nyine uyu siwe twari dufitanye kubakana. Ico gituma ntaco nigeze mbitindaho. Jewe ico nari ko mbona nuko nari nzi ko mu ruhande rwacu tubanye neza, kandi n'imiryango yacu yavuganye ibintu bihabiye voli. Ibindi ni insako, kandi ntizobura sakuzaho bene utwo nakoza meruko, kandi nawe no muco utari mwiza. Abantu bashaka kugaragaza umukobwa bataramukunda ngo bamusabe, ugasanga abantu ntacyo bari babivugaho, ariko bumva ko hari uwamukunze bigahaguruka. Ariko ni bitoye uw'Imana yakwandikiye niyo basakuza cyane. Urumva ko biba bihari nk'abijyavuze n'abadiaspora ari abafite, ariko twabakuyemo. Yabakubise ikaramu. Ubu nyine hari terime zihari z'abasore ngo yabaye ba nyina.
yagize neza cyane kandi ikintu kigaragaza urukundo nuko wirengagiza byinshi ubona ko bifite inyungu kuri ujya muntu umwe ubona ko umutima wawe wakunze ariko harimo kubaho ikibazo cy'ababyeyi nacyo tugiye kukijaho ababyeyi bazamubabwira abana ati ugomba gushaka hariya umukobwa gusa yakundanye n'uwundi ariko bakashaka nko kumuhitiramo bijya bintu ni byiza cyangwa ni bibi noneho buriya ababyeyi hari igihe usanga bari muri kote nziza hari igihe ababyeyi babona aho uhawuja kubera ko nyine ari abantu babizi bino by'imiryango bakabona ko bidakenewe ariko hakaba n'abandi baforusa bashingiye ku nyungu akabona hariya umuryango uhawuza umubwira wenda bafite uburyo uwundi wowe nk'umukobwa uhabwira so nta buryo bafite muri ico gihe ni ukuri ababyeyi bagende bareka ibyo bintu nimba umwana yahisemwo umuhungu ukabona ko ava mu muryango mwiza nubwo bo baba ari abakene nubwo bo badafite ibintu reka umwana aje hariya hantu tureke amanyungu ubu nyine abantu bari mu gushingira ku manyungu cyane kureba ibintu ni bya bindi biza bigenda mwagera iyo urugendo rwakomeza mwagera kure bikaba ibyo gusenya kubera ko mwakunze inyungu umukobwa yagiye akurikiye inyungu cyangwa abo babyeyi bamutanze kubera inyungu kubera ko nta rukundo rwahagaragaye abantu bagasenya cyangwa ugasanga babanye nabi gusa nkundira abantu bacu abamambure bacu bazi kwihangana mu ngo hari n'igihe ushika ugahura ibintu bitameze neza ugasanga umugabo nyine wawe ameze ukuntu ariko ukamwihanganira ico bazagikora ubu nyine niho batangiye gukora ibintu ibi by'amadivorce ariko mbere barihangana noneho nje ico novuga ababyeyi nibareke kugora abana mu gihe bamenye ko imiryango nta kibazo c'ubukene buriya Imana izimenya abatangiye izimenya urugo rutangiye ikaruha umugisha ku ruhande rwa Papa Shama ico kintu we arakivuga hiki wenda by'ababyeyi guhitiramo abana cyangwa abana kutumvira ababyeyi aho bari kubahitiramo ibintu byose ni ukuvugana buriya umubyeyi aba afite impuhwe kandi kubera abakuze ashobora kuba hari ibintu yomenya umwana atazi icyo gihe bishitse gutyo hari icyo abona kitari cyiza ariko tuvemo muri kiriya cyo kuvuga ngo ubushobozi oya ubushobozi nta muntu ukwiriye kubutindaho babivuze noneho icyo gihe umubyeyi kuvugana n'umwana kuko ubundi umwana niyo yokunda ni byiza ngo abwire ababyeyi bamenye wa muryango umwana ari kuja gushakamo cyangwa ari kuja gushakwamo bamwigishe nimba hari icyo babona kibi ejo atoza kugira ingorane ariko umuntu yanze gushaka ni amahitamo ya nyirayo yahisemwo neza cyangwa nabi nta wundi azasubira kubibaza ntabahe bashaka nabo ntibashishoze ni ikintu ukora ukayivita mistake yose yobamo kuko ganibamwo nta yandi mahitamo no gutandukana mu ngo uretse ko ibintu byose biroroshe umuntu ari mu gutandukana habe n'uwitwa ko akijijwe uzimana akongera agashaka ariko bibirira bivuga ko hari impamvu zishobora kuba mu rugo abubakanye bagatandukana ariko nimba batandukanye ntawukwiriye gusubira kuba keretse umwe yapfuye atakiriho icyo gihe rero icyo novuga umuntu wese nashishoze neza ntakavuge ngo naribeshe narahubutse abantu nibitonde mungu nimba hayakubwira ibyo ubitekerezeho cyangwa umukobwa bitekerezeho mukora ikintu muzi ko ejo utazovuga ngo naribeshe ababyeyi rero bo kwigisha abana bo baha inama n'ubundi nihajya n'ubundi uzubona
bafosinga bikanga ego ugasanga n'ubundi bagize wenda reputasiyo itari nziza bakaba bateshwa nk'agaciro kubera uburyo bagiye muri ibyo bintu ariko iyo abantu babivuganye mu mahoro bisawa biza biba byose nta kibazo kiba kirimo. asante cyane murakoze kabisa mutubwiye ibintu byiza kandi by'ingenzi bikenewe cyane kandi biri mu kuba ariko abantu nibambabare bagategera kino kiganiro ndabizi bazobikuramo isomo rikomeye cyane. Hanyuma Papa Shama sinzi ko hari irindi jambo ufite ku mutima wagezaho abakunzi bacu ba SP Seba Official kugira ngo dukomeze kubungura ibitekerezo cyangwa se kubahereza impanuro. Murakoze cyane. Ico no bwira abadukurikira cyangwa bazodukurikirana mu by'ukuri umushinga wo kubaka ni ikintu umuntu akwiriye kugendamwo akoresheje ubushishozi bwinshi ariko harimo no gusenga. Isura y'umuntu nta muntu mububaho reka mvuge gutyo nta n'umwizubaho ibyo byose biterwa n'uwamukunze. Hanyuma rero igikomeye rero ni umutima w'umuntu. Nyuma y'ubukwe haza hagaragara noneho wa muntu w'indani tutabona, uwo nguwo rero niwe tugomba gusengera n'Imana. Naje narasenze sinari ko nsenga ngo wenda umukobwa yabuze ko nari nkwiriye gusenga kugira ngo urugo rwiza nifuza nzarugire. Narabikubwiye ejo ndavuga ngo hari amakriteri umuntu yari afite ariko hari n'ayandi menshi umuntu yagiye abona ko kuri kote ya education kenshi kubera n'imirimo abantu bakora hari igihe bisaba ko nyine dukorera ku matere ugasanga ntitubana n'imiryango ariko wa muntu ga noneho ufata zijya responsabilité zose ugasanga abana ku rugero nko ku ishuri madame yatangije umwana wacu w'imfura kwiga ishuri muri Deza. Nje numva ko binteye impuhwe ntobishobora ariko arabikora. Nza nibuka igihe kimwe uwa kabiri nawe amutangije ari muto umunsi umwe yarasinziriye ku ishuri kaduzere umumetresse amfatira ifoto arayinoherereza. Amaze kuyinoherereza ntaje mvuye ku kazi mu rugo tuhaye tuyireba ico gihe n'abavyeyi bacu bari bahari muzehe na mukecuru ngo bayibone. Urabona ama emotion abantu b'abamama mama ararira cyane avuga ati uyu mwana ibintu mwakoze sibyo iyi ni inzara ibintu bene ibyo. Ariko ndashima Imana bijanye na education uyu ni inkingi ikomeye. Ico ni kimwe kuko nari nagisengeye niyo umwaka urangiye tuba tumuha gift n'abana kubera ko nta ndakoresha abana kandi ukuga izo zari intege nkeya njewe ntoshoboye ego n'ibindi byinshi. Ndashima Imana rero kuko ico nasengera nakibonye n'undi wese nasenge Imana izayumva. Umutwaro ufite ikibazo nuko tutabiha umwanya. Ni byinshi mu rugo yavuye mu rugo rw'abakozi b'Imana bamenyera y'abashitsi iwacu niko byari bimeze aza yakira abantu benshi cyane kandi akabikora neza habe n'imanza agiye mwiza zitungana n'abandi bantu benshi agenda afasha bana bari kubaka kubabera abamarene kubafasha. Ibyo byose rero iyo wasenze Imana iziguha ica umutima wawe wifuza. Nidusenge kugira ngo n'ibindi byose bizakurikiraho umuntu ntakavuge ngo nahawe inimero itari yanje. Usenze Imana igomba kuguha inimero yawe. Murakoze cyane. Ku ruhande rwa madame wawe ico kintu arakivugaho iki? Okay wenda reka tuge kure cyane nawe natubwire impanuro imwe ubwira abakunzi ba SP Seba Official kubijanye tujuru n'ubwo rugendo rwo kubana n'umugabo nimbari cyo babwira ukabahanura kugira ngo ukomezanye nyine gutezanya imbere nyine muri ubu buryo.
urakoze cyane ico nobabwira ku bakobwa ku bahungu ntihabanze habeho urukundo umuntu akunde bya nyabyo apana ibintu by'inyungu buriya iyo mumaze gushika mu rugo ababanye neza si abafite ifaranga ababanye neza ni abafite urukundo mushobora kugira duke ariko turimwo amahoro mukabaho neza tukome mwogira byinshi mukabaho nabi kubera ko mutiyumvanyemwo mutakundanye nje impanuro notanga nuko habaho urukundo abantu bakundane umukobwa ukunda umuhungu utamuciye ibintu umuhungu ntukunda umukobwa kubera ko ari umudiaspora afite ifaranga mukunde kubera ko wamukunze kuko abiki gihe ko barakunda ifaranga ntibaha bakunda abantu rero twobifuriza ko bokundana hasigaye ifaranga zizaziza zizaziza nyuma ni ngico no babwira ego reka tugera ku musozo w'ikiganiro niko mbitekereza n'ubundi tuzakomeza tugaruke tuvuge ibindi bintu byinshi cyane kuko amasomo ntarashira amasomo ntarashira kabisa ubutaha tuzogaruka n'ubundi tuganira ku yandi matopiki Imana ibagirire neza abakomeza kudukurikirana turabasaba kutuzamura kuduteza imbere kugira ngo tubashe kugera kure cyane abantu bazoza bumva ibiganiro byacu murakoze cyane ciao